Жогускайга бүкүннерге онкология кине үрүләк быга майгыга ахалынна. Туту дойду агабалыга Владимир Путин көголәбит здоровье харыстабыла национальный проектынан үләга кидде. Опсай хүрбе 5000 квадратный метр иеннәх. Туту номно үлетин сагалата. Онкологическая кин аныгы үйерде билигер толыры петтир кыхтак тирелинен итенне үдді класстагы специалисттеринен катчылынна. Терилтага тыынжаттан дакса кийүүлелехте. Саңа кинге кадрдары билемнәһен здоровье харыстабылы министерствотын иитнен 2017 сылтан сагаламмыта. Ординатура программатынан сүрбагас барас билемнеммит. Манатаханан сүүс төрдөнтөт специалист бастың онкологическая кинерге баран эби йөрәгә аспыттар. КИФУ медицинский институтын онкология кафедратын базатыгар 2019 сылтан сүрбекки онколог ординаторы өйрәттиләр. Поликлиника отделениятыгар амбулатория көмөтүнүн ору кәмее улатыга. Саңа кинге поликлиника 210 эмтенәчини көрүгө. Саңа жыга сылга 10 тыынчаттан такса кийини көрөргө буланнабыттар. Старшая медицинская сестра Ксения Сивсева поликлиника өлөтүн туунан манны кепсир. Беги иярот алоню 5 күнтен үлөтүн сагалабыт. Аммасы күмүт 5 браска үлеләп билеңи төрккө агыс брас үлели олорор. Bir мамолог брас, bir акушер-гинеколог, терапевт брас, УЗИС брас, онна бары онколог брастар үлгер олар. Беги онкологическая службаны bir күнгө 200 бе кихини көрөбүт. Бе хассырда агыс часты үлелибит, 2 смена үлелибит, 2 смена хетте часка дери болар. Республика саха өттүтүнөн бега агыс саап бар. Беги ярот главной офис болабыт. Беги совместно үлелибит балыгылары кытта, сыйырбылары кытта, онна төт мана саап бар город өрдүнөн. Бастыгы поликлиника үхүс, поликлиника 2, она город медцентр Якус. Өрхақтар бихеха запистара через программу «Медведь», облако медицина барар, а также колл-центр. Алта үй болла бихи пациенттар бұд, хемпир направлениях болақтақтар сан минимум бар. Эбетер население бейтин кечейен көрінен бағарар болағына Феликса Кона онкопоикстен программы үлелей тұрар. Күне үлелер. Бейқа онкопоикс Феликса Кона бар, регистратура туспа бар. Онны бейқа ырахақтар через сайт или через телефон записынан барандар, үшіге байдық обследование баралар. Ол обследование барахаджандар, бейқа барахаджандар, ыры бұллақтарына бейқа регистратура бейта запистер и улаханны кечейен бейқа манна бейул центр бұтыр обследование баралар. Икки тыгыча хүрбе үхіс сылға, чордың хетті тыгыча кихи прием бар бұта. Қолоры маны қылан көрдік бітіне бір күнге 200 бейін кихи приемны бұт. Бастыки күн аңара бейеға бидді бұрасқа 9 кихи первичный пациенттар, әбет кенде уже 2-стен кәлер ұрақтар кәлелер. Оны боланы бұрастар бәлері запистылар. Бұл маны бейеға обследование барахаджал жондар, ол запихынан көрілдір. Бихи туахан алақ бұты, бихи үддікке стихияқ біт өссі түгіл, бихиги туаққылылықтақ біті. Бұ бас ұрыта, бұ онкология ұрыта атчырын тұғығар. Әдеттен бұ бихи поликлиникта үлеләмет, модернизацияна, диспенсеризацияна үлеләмет, әдді ғылла бихи жону обследовайдықтақ бұд, ұрыны күтчатықтақ бұд. Онкология клиникатын кейінігер хирургия қайсқалақ төт отделение аллыға. Манна медицина үрдік технологиялақ көметін келерін тұран сылға төт тығынчаға тейе операцияның ұру бұланынар. Видеоэндоскопической суғал ұрауғылар төт К10 үз-ды визуализациянан оғылдықтары. Беги онкологический диспансер бұтыр 216 средствах компьютерный спектральный томограф тұрда. Беги өріп тұлақан бұл аппаратура тәтәден цветной Z-карта ден анализ оңырыр, водная карта ден, йодная карта, онна моноэнергетические изображения карта ден. Урытыты ден бұл атомный вестах опухоле, искиги ис органын урытытан көрін, кырада тақсанерер искені беги әрді көребіт, обычный компьютерный томографтағар. Манын үрдетіне тех қағып, бұл спектральный кыты игер 2 детектор турар. Бұл турар игер И3 металла ден редкей металлтан игер детектор бар болан 2 энергия тахарар. Улахан оны кыр энергия. Бұл энергияттан анализ оңырымыд, беги кыра опухали көрін әрдетіне чөчетіне әрдеттен бағарабыд. Бұл манны кыты үхіс томограф турар, бұл Россия үрдінен. Бұл хаңа нима спектральный кыты йода да хоқ кыраттан сразу бұл компьютерный анализ оңырын, әрдеттен спектральный анализ оңырын, бейеға
сразу атомный вес опухолен, он на доброкачественный ду, куаганду, органы ченчиен көрен тепчубы харар. Москва клиникатыгар, он на Санкт-Петербург клиникатыгар мандык аппараттар тураллар. Бу билягайна национальный проект Владимир Владимирович Путин нас проектына хаңа онкосантырга турордуут. Онан биһиги олус үйрен тураммыт мандык аппаратка үчөге зданияга үлелехпит. Бу оборудованияга биһиги барастарбыт Санкт-Петербурга, Москвага баран үйренен келдилер. Онна биһиги бу апробация эрдеттен клиникалар кетехеммит үһүс аппарат боллага ди олихин биһиги бу хотору бу аппарат көлехтәхпит специалисттарбыт эрдеттен үйренмиттер бу аппарат. Онкологическая кен Петр Алексеев улы сатыгар бар. Манна бехес 6 сүрө бехес отуп бехес нөмердәг автобустар сылжаллар. Кен поликлиниката сарсы дагыс частан үлелер.